Bika boleh mula siapa tu mai, hena guna baru taki na yan rombongi kebika, na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni hena guna baru taki ngo na yan rombongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabiki na tini karuai rombongi lebu, hena guna baru taki sekoya na yan rombongi enam pula FM, enam bandua, ena sere. Misambul binaka sai koengo na pagleleka ni nonde tukutuku esa katiba kana mata ni tu na pakatapatapa ni bika boy labo na rawati na ronondolo tinikono oya na tolu pointi va na milioni na dola na nona pa mata tataka so ni tukutuku ni mata ni tu o aya Said Kayum tuku ni namaki men tumbu na tolu pointi 5% na rawaka boy labo ne viti na ambaki katumai tu talanga tikina e bandi tangani kuwa o Said Kayum Wayana kena walutuki na ibadabadaba maina tinikalima kina dio na pasende esa badruma talangana matani tu rua na ibadabadaba bo wayana environment levy kena health levy na environment levy toka na onna pasende ka kobuta na bengarabi kede ni sarabanua na maki mena rawatikina onno saulu ka diwa pointi diwa na milioni na dola na ambaki bo runondulu tinika ono na health levy ni onna pasende na tabako kene ango ni balangi o kati talanga kina na tumbu na isau ni bengunu kamikamidha wakalutu kine ibadabadaba ni aya maina tinika lima kine diona pasende merawa ni sotabi kina na ngangandre ni leoni banua ngone tukutuku esa abagandi itaki na ngaune kadi bakikina na itubutubu wailabo ni ambaki vou runondulu tinika ono na samatikoya na tambana ni ibadabadaba kena kasi tamba kina misini ni wili labo na besitoa se supermarket kena sotal na sitoa lalai me laurai ni ndondo nitigo na isonia ya baruta kibeira nanda boli dingo mana ministri ni buli bana rau tolu sanga buluka rua pointi rua na milioni na dola membaleta na kene tubutu labo ni runondolo tinika ono ngo tumbu na tolu sanga bulu pointi na milioni na dola na oka ka bangolei kina bengarabi ni buli ene ambaki ongo ngo sang ni okatikina na yoko ka bangolei kina Fiji Higher Education Commission ena tomana tale na matani tu na kena baruta kina menra sudu soliwale na lubenda ene ambaki bo ka bangolei kina tolu pointi ono na milioni na dola kina ngito tuku ni bengauna kina nonda banua mengaraba na nonra usota na timi ni Crusaders kina Chiefs ena soto ni Super Rugby goina by durtiko na bulo chula ni ambaki bo cambio tekina ba tikitiki na mateni tu rua pointi tolu na milioni na dola membaleta na soto ngo goendo na sotsota kana maki mena osun ringikina na ANZ Stadium suba maidha bekiri na baleleka ni nonde tutuku menon tabata na kalungata ni moni madhawa Imbulo bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa. Imbulo bina rangone. Karuita kini marata itiron da bibingomia na bio liba ni Radio Fiji 1 na da baybiti na bonga ni bianu yanu. Oya upio rotuanga na mninda ni bengravi. Na makia mo na ono kita tiri karua moniti kina barumbuka. Ene wasini ngone barutaki kilo manikoro iluto na karombo.